আচলতে আজি আচলতে ইমানো বেছি ডাঙৰ কৰিব নালাগিছিলে মোৰ BDS ডিগ্ৰী ফাইনেল এক্সাম ভাল হোৱাৰ কাৰণে ছাৰে আগতে কৈছিলে মানে এটা পাৰ্টি দিম বুলি গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি এনেকৈ পাৰ্টি খাম বুলি ছাৰে যেতিয়া মই প্ৰথম ছাৰক কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া ছাৰে কৈছিলে তেনেকৈ একেলগে আজি আচলতে বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল মোৰ ইমানো সন্মানৰ যোগ্য নহয় আচলতে যিমানখিনি সন্মান দিছে অকল এটা সাধাৰণ ডিগ্ৰীহে মই পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছতো মোক বহুত বেছি সন্মান দিয়াৰ কাৰণে ছাৰক বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা ছাৰে মোক আৰম্ভণিৰ পৰা বহুত বেছি ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰি আহিছে আচলতে মোৰ কাৰণে বহুত চেলেঞ্জিং আছিলে কাৰণ কি হয় মই যিহেতু গাঁৱৰ হয় গাঁৱৰ পৰা টাউনত যোৱাটো মানে যাই কেনে মানে এডজাষ্ট হোৱাটো কাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি চেলেঞ্জ আছিলে মই ষ্টাৰ্টিঙত মই আনকি এনেকৈ যেনেকৈ কথা কৈ আছোঁ মানে তেনেকৈ কথাও ক'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু তাৰ লগত এডজাষ্ট হোৱা তাৰ লগত চাদৰ পোৱাটো মোৰ কাৰণে মুস্কিল আছিলে সেইটো টাইমত মই একোৱে জনা নাছিলোঁ আৰু BDS MBBS ডিফাৰেঞ্চ কি হয় সেইটো জানো সেইটো টাইমতে ছাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰি কিনে BDSৰ কাৰণেও মানে যিখিনি মানে কৈছিলে সেইখিনি মই অনুসৰণ কৰি মানে মই BDS কামটো কমপ্লিট কৰিছোঁ ছাৰে বহুত ভাল কথা কৈছিলে আৰু মোৰ ফিউচাৰ মানে কি সদায় থাকিম বুলি সেইটো আশা লৈয়ে মই তেনেকৈ কৰিছিলোঁ কেতিয়াবা মানে ষ্টেজ ডিপ্ৰেশ্যনত হয় মই এইটো জানো কিয় ফিউচাৰে নাই আচলতে কি হয় BDSত ষ্টক কম থাকে মানে পষ্ট মানে পঢ়াৰ পিছতো বহুতে মানে তেনেকুৱা এতিয়া মানে তেনেকুৱা নহয় আচলতে এতিয়া যিমানে ডিগ্ৰী নহয় মানে নিজৰ হাততে থাকে নিজে যদি বেষ্ট দিব পৰা সদায় যিয়ে ডিগ্ৰী নহওক সদায় ভালে হয় উঠি অহা যিটো নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি ক'ব তুমি মই এতিয়া সকলোৰে কৈছোঁ যে নিজৰ ভৱিষ্যত সদায় নিজৰ হাতত তুমি মই গভাৰ্ণমেণ্ট LPত গভাৰ্ণমেণ্ট কৰিছোঁ ইউনিটো গভাৰ্ণমেণ্ট স্কুলতে কৰিছোঁ আৰু মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো ৰামানুজন একাডেমী কৰিছিলোঁ তাতেও মই ইয়াতে ক'ব লাগিব ৰামানুজন একাডেমীৰ মৃদুল শৰ্মা ছাৰে মোক সদায় হেল্প কৰি আহিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ছাৰক মই সদায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন সদায় মই ছাৰৰ ওচৰত ঋণী হৈ যাম ছাৰে আচলতে সেইটো টাইমতো মোক ছাৰে ফ্ৰীলি মানে আধা হাফ কৰি দিছিলে তেনেকৈ ছাৰে মোক সেইটো কাৰণে মই মানে পঢ়াৰ কাৰণে সুবিধা পাইছিলোঁ তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ছাৰক আজি ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ ছাৰে সেইটো আহিব নোৱাৰিব আৰু তাৰপিছতে মই চিগমা পইণ্টত কোচিং কৰিছিলোঁ চিগমা পইণ্টতো মোৰ হাফ হৈ গৈছিলে মানে আধা ফ্ৰী হৈ গৈছিলে ছাৰহঁতে মোক বহুত বেছি হেল্প কৰিছে ছাৰহঁতকো ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ ছাৰহঁতে আহিম বুলি কৈছে আহিব আৰু মই ইয়াৰ जेनेबा फिसाजो डक्टरनि थाखाय बहुत मोजां नांदो बेनिफ्राय आरो दुखुबो नाङो देसन जिहेतु जोंफोर दुखिया नङा होमबा ओमफ्राय जेनेबा फरायनायाव माबाफोर खस्थ'फोर जादोंमोन नामा फरायहोनाय जादोंमोन बेनिफ्राय बिफाया हाजिरा मावो आं साप्लाय खादोंमोन बेनिफ्राय जोङो बेमार जानानै आं साप्लाय खानो हाया आरो बेनिफ्राय न'आवनो थायो आरो न'नि खामानिफोरखौ मावो आङो ओमफ्राय आरो सानै फिसाला दङ सासेया BSc 4th सेमिस्टाराव फरायबाय आरो सारिलियाव आरो फिसालाया देग्लाय सेकेन्ड इयार मोनबाय बेफोरनि थाखायबो टेनसन दानि डक्टर मोननाया गिदिर नामा नंगौ ओमफ्राय जोङो दुखुनि गेजेरजों आङो सोलिबोगासिनो आरो सुपार लानाबाबो फिसाजो गेजेराव फरायबोबाय जेनेबा बिश्वजित सारखौ इसानो 15 आगस्टआव इसा लोगो हमबाय जों बिफाबो बिमाबो सानैबो लोगो हमनानै ओमफ्राय सारा सहाय खालामदो खालामाखै नङा बहुतखिनि ओमफ्राय आरो बाहेरावबो बहुत स्कुलफोराव इसोरनो सहाय खालामदो मास्टारफोरा अननानै रेहाय होदो हस्टेल फिसफोरखौबो बेनिफ्राय सुकिगेटनि टुरुनि सार होनना बुङो असमिया मानसि बेबो जेनेबा इसानो सहाय खालामना होदो जेनेबा हेल्प खालामना होदो जेनेबा नामखौनो बावगारबाय आङो जेनेबा उन्दैनिफ्राय जेनेबा फरायनायाव इन्टारेस्ट दंखायोमोन बेनिफ्राय जेनेबा फरायनायाव बहुद इन्टारेस्ट आरो इयो जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाबो मोजांखा बेनिफ्राय आरो बेनि थाखायनो जेनेबा बहुत जोंबो नाजादोंमोन जेनेबा गथ'खौ मोजां खालामनो आं बेलेगनियावबो बिनानैबाबो फरायगोन होननानै सानखादोंमोन आङो आरो उन्दैनिफ्रायनो डाक्टर खालामगोन होननानै आंनि मोनाव सानखादोंमोन आरो आङो
सरकारि स्कुलाव फरायदोंमोन ना प्राइभेटाव फरायदोंमोन एल पि स्कुलाव? LP स्कुलाव बालिका नावकाटा बालिका हाइ स्कुलाव इया सरकारि एम इ स्कुलाव एल पि खौबो सरकारि फरायदोंमोन? LP खौ सरकाराव फरायदोंमोन। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेन्ट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।